Assalamualaikum, эфирде заман январьның 12-сы Қарымышқалының 1415 күні студияда Виле Мұхтарова чылыша. Веже Кашкада васы мамбюслерінің незарет алтында қалма мұддетлері ұзатыла біле. Үчкінден бұндан евел берілген абстеят мамуддеті соңына келе. Ақмежетінің Кейф район махкемесі işgalci тақиқатының мұраджатыны уйледен соң бақажақтыр. Имайе мамбюслерінің сағлығы фена деп жезаларыны деңіштірмеге талап етежек ола. Асмы хастасы бекер дегерменші хастаханеден соң біле ейлешмеді. Январьның 2-сінде оны сезоға қайтардылар. Умир Архадашали едігерменшінің АТР телеканалына білдіргеніне көре, Құрантасы оның ала қында пек аз біле. Январьның 9-ына қадар бекер ағана екімлер бақмайды, анчақ байрам тәтілінден соң оңа иләжларны бермеге имкан олды. Сегодня адвокат будет подавать ходатайство по поводу того, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы мы могли хотя бы дома контролировать его давление, анализ крови, потому что препараты, которые он принимает, это необходимо для того, чтобы был полный контроль. Поэтому сегодня будем выдвигать ходатайство о том, чтобы его изменили. Асан Чапуғда ғыралда бүгін имайысы тақиқат вақтына оны евапсынды тұтмаға талап етежек. Сезуда олған ми қанамасындан соң Асанаға сол қолыны пек ярамы есете. Оның сағлығы Дазиеде феналаша біле. Мы будем просить изменения меры пресечения ему хотя бы на домашний арест. В связи с тем, что состояние здоровья его не очень хорошее после этого гипертонического криза, и у него есть опасения. И в его возрасте, в принципе, я думаю, эти опасения, они оправданы. Может быть, судья увидит визуально, что состояние здоровья его ухудшилось, потому что сегодня продлением будет заниматься тот же судья, который избирал и первоначальную меру пресечения, кстати говоря. Қырым татар милли әрекетінің ветеранлары бекер дегерменші Асан Чапуқ, Кәзім Аметов ве Руслан Трубач ноябрьның 23-шінде Ақмежеттегі сөзде махсус тедбірлер шерчевесінде тұтылды. Уйдырылған қабатқа көре олар шетел ватандашындан пара талап етейділер. Оларны январьның 15-не қадар незарет алтына алған еділер. Кечкен сене октябрь айында бір кішілік наразылыққа шыққан 5 Қырым татарының махкемесі кешірілмекте. Дава Кремль контроль еткен Кефе шайыр махкемесінде бақылы. Октябрьның 14-інде Қырымда 100-ден зейді инсан yolларға шықып, Қырым татарлар террорист дегіл кебі язулы шарларыны алды. Бұның себебі Бақчысырайда олған тінтулері да. Бір кішілік наразылық кешірген инсанларны махкемеге чағырмаға башладылар. Олардың акциясы планлаштырылған, чүнкі фарқлы шерлерде айны саатта кешірілген, деділер. Қырымның işgalci махкемелері 80-ден зейді инсанға пара жазасыны берді. Ақланғанлар олмада пара жазаларының миғдары 10.000-ден 15.000-ге етейді. Председатель Феодосийского городского суда, он посчитал, что правоохранители не справились со своей задачей, и все материалы дел, административных дел в отношении этих людей, они составлены не в соответствии с законом, и вернул эти материалы на доработку. Но это не помешает сегодня Феодосийскому городскому суду назначить им штрафы. Мы не ждем каких-то оправдательных приговоров. Владимир Балықның давасында да бір махкеме işgalci Ақшайық район махкемесі дәлелеріні бақмаға башлады. Балық веймайысы бұндан вазгечтілер, чүнкі махкемеге патлау әлетіні бақачақ мутихасыз келмеді. Махкеме шартларыны сорғуға чекмеге башлады. Заманның Невбеттегі яйынларында яңы мәлімат алмаңыз мүмкін. Владимир Путин Украинаға запт еткен арбитехника ве гемелеріні қайтармаға қарар алды. Лав işgalчилерінің 2014 сенесі март айында запт еткен техника қында кете. Бұны от үнеуін ақшам сеслендірді.
Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Украина Русияның хырсызлағанының насыл қайтарғанына енді көрді. 2014 сенесі барде Украина аскерлеріне ескі донатмалар қайтарылғаны да. Олар біле парча-парча етілген соң берілді. Російська Федерація повернула танки Т-64, тому що вони в Росії не виробляються, запасні частини на них відсутні. Системный блок одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Вот, информация вся уничтожена, само собой. Это вся техника была на ходу. Ну вот КАМАЗ, с виду кажется, что он нормальный, но он не рабочий. Отсутствует там навесное все оборудование, стартеры сняты, электропроводка вся испорчена. Экспертлерінің мәліметіне көре Украина қырымыш халінден соң ярым адада 1,5 миллиард гривналық мал мүлкіні қалдырды. Меджлис рейсі Рифат Чубаров Путиннің бейанатына құлақ асмамаға ве масқара олмамаға чағырды. Бандит, вже відчуваючи своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну. А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни. Америка Бірлескен Девлетлері Русияге қаршы яңа санкцияларны бақмақта. Оларны ең яқын вақытта сеслендірежек олалар. Бұны Америка Малия Назырлығы айдынлатты. Кешкен сене август айында Дональд Трамп Америка дұшманларына қаршы санкциялар yolu қанунына имзалағаны да. Оңан көре санкциялар Русияның малия ве энергетика салары емде демир yol нақлиятынен бағлы olacak. Bundan gayrı Rusiyanın informasyon sahasında yapılan hücumları için ceza alması belgelenmekte. Як ми вже казали, ми працюємо над цим. Про це буде оголошено ближчим часом, і ми, звичайно, сфокусовані на цьому. Қырым олмаған Украина харитасыны түзетмек. Бұл талабыны Украина тышышлерін әзірлігі Бүйік Британия айдынлатты. Бұл сефер инглиш шіркеті балалар үшін ойын азырлағанда Украина харитасындағы Қырым еріне чағаланы тасвир еткен. Украина дипломатлары Британия зенаддашларыны бұнынен бағлы мұражатыны естесалжыларға юлламасына чағыра. Cemaat ve ekspertlerinin narazılığına baxmadan Ақмешіттегі Хохла театры yıkılacak. Yanvarının 15-інде bunun bağlı işler başlanmaq керек. Bu haqda şehir yolbaşçılığı bildirdi. Яңа бен алейхасы ise mimarcılıq yarışından geçmedi. Bunu Kütlevi haber vasıtaları Ақмешіттің sabıq baş mimarı Эрнест Мавлютовның мәліметіне esaslanıp bildirdi. Користуються свавіллям влади, відсутністю освіченого архітектора і проштовхують цю роботу, незважаючи на протести громадськості, знавців, істориків. Була пропозиція провести конкурс і громадські обговорення щодо фасаду будівлі, планувального рішення, розміщення, але цього не було зроблено. Işgal etilgen Qırım ең pahalı mahsulat satılgan Ukrayna regionlarının galibidir. Böyle bir eksperiment Azatlık Radyosu tarafından geçirildi. Yol, benzin, eklençe ve 7 esas yemek mahsulatının fiyatları bakıldı. Qırımda kunaylan yağının fiyatı Kiyev'dekinden 20%'ga, şeker ise aman-aman 25%'ga pahalı. Kartop ve yol parası aman-aman 2 kat pahalı çıktı. Kiyev'de ise ancak benzin ve kino biletlerinin fiyatları pahalı çıkkan eken. Qırım balalığı leyhası Özbekhan Jamesi ve Edem Ganiyev'nin çölmekçilik ustaxanesinin ziyaretini teşkil etti. Leyhada babaları siyasi sebeplerden takip etilgen balalar iştirak etti. Halazırda böyle balalarının sayısı Qırımda 100'den ziyade oldu. Böyle kurantalarga qol tutmak için yarım yıl evvelsi bu leyha peyda oldu. Ziyaret vaxtında balalar çölmekçilikten tanışılıp özleri de bir şeyler yapıp baktı. Ustaz Edem Ganiyev bütün balalarga hatıra olarak ideyalar berdi. Balalar Özbekhan Jamesini de bakıp oldu.
Хан Узбек был правителем Золотой Орды. И в начале XIV века он принимает ислам. Была крепостная стена, такая широкая, метровая крепостная стена вокруг всего города. И были до Европы практически. И Крым тоже входил в эту территорию Золотой Орды. Шымдалек бұл соңғы хабарымыздар саат 12-де заманны Украинче сейретмеңіз мүмкін. Атайрелі олыңыз.